treats, Babette. Hello mga palangga, kumusta kamo tanan? Susubong nga hapon amon pangalanan ang amon nga mga manok nga manog itlog. Upod ko diri si kano, say maayong hapon. Say it. Kumusta ka? You're my also. So, mga palangga, update nyo kami sa pagpangalan sang amon nga mga manok. Hey, go right there! What are you doing there? Alright, so we have first, bring it here, dear. You can hold Babette. So this one is Babette. See? Her name is Babette. Babette. So, tanawan yung iya nga itsura, kagwapag-gwapa gid kay Babette. Hello, Babette. Okay, next is, well, see here. We have Dorothy. Here's Dorothy. You need to do Snowy. Huh? You need to do Snowy. Here's Dorothy here. Snowy. I don't want to look for their names over here, dear. Okay, ang sunod nga pangalanan. I put Snowy on her red tag. What? Snowy should be on red. Okay, here's Snowy. Alright. Snowy, come here, Snowy. Here's Snowy. Snowy! Come on, Right baby. there. Snowy! Da-da-dum, da-da-dum. Da-da-dum. Faster, dear. We have 12 chickens today. You need to catch the number 3 after that. Alright. Oh, take So her here bit. is so her name is Snowy. Snowy. Get the old band off. Here. Band off. One band on. So this is Snowy. Hello, Snowy. So we named her after our dog before. We have a dog before who passed away like 3 months ago, 4 months ago. 6 months ago. Oh, 6 months ago. So because she is white, we are going to name her Snowy, mga palangga. Hi, Snowy. Snowy. Here, let me take her. All right. I need to put her outside so that Okay, she doesn't next get caught. is the next one. Fine. I need Lucy's tag. So, Lucy. Hi, Lucy. Come here, Lucy. Lucy. Ah, Hello, baby. Babette. Lucy. Lucy, there. Don't worry about the bed, dear. Faster. You're taking time, dear. Faster, please. I am trying. Okay. You ever try catching a chicken? I don't know. Right. So this is Lucy, mga palangga. So ang iyang nga pangalan ay si Lucy. Tag off. Lucy. Don't worry about the tag. We can just take it off again. So this is Lucy, mga palangga. Her name is Lucy. Here, Daddy. You want to play with Lucy? Daddy, Well, go put Lucy outside. I don't know. All right, the next one. Okay, the next one is Guapa. The next chicken we're going to name is Guapa, mga palangga. So, pag Guapa, faster, dear. You need to try catching these things. You just got one out. Thank you. I don't know, but somebody escaped. Alright, this is Guapa. Guapa. Her name is Guapa, mga palangga. Hello, Guapa. So, iya nga pangalan is Inilongo. Her name is Inilongo, Guapa. Okay, mga palangga. Ang sunod, sino naman? Okay, mga palangga, ang sunod amo si Tekla. Ang iya pangalan is Tekla, mga palangga. You get to go out, babe. Alright, so si Guapa, si Tekla, si Snowy, si Babette, and then we have Lucy. Amo na mga pangalan sang amon. Kanami subong nga panahon ng palangga. Hindi na kaayo init.
Alright, ang sunod nga pangalanan nato namo ang sunod nga manok nga ginsulatan ko na ni siya eh. Ang sunod amo si Cordapia. Ang pangalan sang sunod naton nga nga manok nga pangalanan is Cordapia. Hello Cordapia, how are you? So this is Cordapia mga palangga. Here you go. Alright, so show it to the camera dear. So that is Cordapia. Hello Cordapia. Okay, the next one dear, come on. Next is Ising. Si Ising ang iyang pangalan. The next chicken we're going to name is Ising. Ising. Come on Ising. Come on Ising. Come here Ising. Alright. So ang madakpan ta nga sunod mga palangga, she gonna be Ising. She gonna be called Ising. Alright. And she likes to talk. So she likes to talk and talk. So her name is Ising. Hello Ising. Show it to the camera dear. Don't worry about the bun. Alright. There you go. There she is mga palangga. You don't have to try catching. Yeah. That is Ising. Alright, next will be Hey, go there guys. So ang sunod mga palangga amo si Dorothy. Ang sunod nga madakpan ni kano amo si Dorothy mga palangga. So there she goes. 12 ni kabilog ang amon mga pangalanan mga palangga. So your name will be Dorothy. Just take it out later. Alright. So Daddy, what are you doing? Stop chasing them. So si Dorothy ang iya pangalan mga palangga sang bago lang namon nga ginpangalanan. Ang sunod amo si Masungit. Okay, because sometimes my husband called me Usong Masungit daw ako. So she wants to use this Masungit as one of the names of our chicken, mga palangga. There you go. We still have a lot of chickens to name. How many more, dear? Okay, so this is Masungit. Alright, Masungit. Ow! Why do you want to call this Masungit, dear? Because you're my Osong Masungit. Yep. I'm not Masungit. I'm nice. Alright, so Masungit is done. The next one is, let me see here. Kamay na lang mga palangga. Si Berta. Okay, the next chicken we're going to name, her name is Berta. Come on, Berta, dali na. I don't know why you cannot catch them. Oh, you try catching. Alright. Berta! Where is Berta? There you go. Alright, mga palangga. The next one will be Berta. Okay, come Berta. on. Dali na, Berta. Come on. Oh. Let's get this old band off you. Get the old band off. Alright, this is Berta, mga palangga. Alright, what is her name? I don't know. Berta, say it. Berta. 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 She wants to give you Berta. chicken lips. Berta. He said Berta. So Berta sa Filipino, Berta nga nagalaga pa. Alright, next will be Liwayway, mga palangga. Alright, come on. The next one will be Liwayway. Okay, Liwayway. Dali na, Liwayway. Eat the teddy. Okay, come on. Liwayway will be the next. Liwayway, bukang liwayway. You don't help. Okay. Here. One second, liwayway, there you go. Chicken chicks. Chicken chicks.
So amo ini diri ang amon mga manok, mga palangga. Bali 28 sila kabilog ang mga manok itlog na, pero nauna lang ang 12 kabilog. We have I think 28 and then 12 are starting to lay eggs now, and then we still have the 16. So they're just ito mga gagmay. The smaller ones are not laying eggs yet. Ang mga dalagko lang. What are you doing, guys? My goodness. Easier if you just... my goodness. How many more we have I got today? 3. So I think we're almost done one. Okay, here we go. go. We still have 2 more. Alright, next will be Liwayway. Hello, Liwayway. Hey, hold on, Liwayway. Okay, so this is Liwayway, mga palangga. Ami iya kulay. Baraw iya kulay gray. Nga daw baraw kung sa Ilonggo pa. So, what is her name? You say it. Liwayway. How can you call them, dear? I call them Chick Chick Chick. Chick Chick Chick. You have to name it. That's why we name them. Yep. Say it, Liwayway. That's your job. Liwayway. I call them Chick Chick Chick. Alright, this is Liwayway, mga palangga. Liwayway. Liwayway. Alright. Oh, you want to one more, dear? Oh, nuts. One more. She's out. Huh? Pause it. You let her go. Okay, bye-bye. Don't worry about it. Pause it. So, we just gonna... Oh, the other one already get out. So, I got a full supposed to be the other one. How Full about name. that one? We already named her. Yeah. So, si Cleopatra, tani, ang isa pa pa'y nakagawas na daw mga palangga. So, don't worry. Let me catch her for you. So, si Cleopatra, ato pa dito, naglagaw-lagaw na sa sagwa. So, ipakita ko din sa inyo mga palangga ang amon nga manukan. Amo ini siya dere. So, may ara pa kami dere nga quail. So, we have 5 quails here. Alright, ipakita ko sa inyo ha. O, amoy na sila ang amon nga quails. We have 5 here. Tapos, may ara man dere nga. Samo na sila. Pari mga manok ko. Oh. Ara ang mga manok pa nga galagmay. May ara man diri nga mga bag-o pa. Ara sila dito. Ara sila. Mga ilihawo naman ni iya. Bag-o lang namon ni sila ginpagawas diri. So we have I think 25 nga ilihawon diri mga palangga. Samo ina ang amon nga mga manok palangga. So napangalanan na namon ang mga nagaiритлog na. Sa sunod naman ining mga nagasunod nga this is size 16 chickens. We still have to name next time. They are not laying eggs yet. So ara sila mga palangga. Nan. Krrrting. Krrrting. Diri sila nagaitlog. Okay. Krrrting. Krrrting. Dear, where are you? Okay, so amo ina mga palangga ang amon nga mga manok dere. Ilibot-libot ta kamo dere sa amon palibot anay. Ara, okay para makita nyo man dere. Okay. So amo ini dere ang amon nga lugar sa Amerika ni Kano. So tani updan nyo pagid kami sa amon kay nami nasubong kay nagasugot na. My husband agreed to vlog with me mga palangga. So malipay gid kamo kay ara na si Kano nga nagaupod sa akon. Ara ipakita ko sa inyo glaga siya ka manok to. Dali lang. Ara siya to nagalagas ang manok nga isa kabilog nga nabilin. Why pa niya nadakpan? Where is it, dear? I found her. Ah, you found her? I gotta catch her. Alright. So, ara, mga palangga. Nami na ni akon nga kwan na mga palangga. Kay ang ginatistingan ko na gamit ining DJI Osmo mobile ko nga ginbakal ni Kano sa akon. So, ang ginagamit ko subong, ara na ang tripod ko mo ng DJI Osmo mobile combo mga palangga. So, daw, medyo na nami ikay-kiyay. Manami magkiyay-kiyay sa tagipuson. Ugos ang kalipay. Ilongga ako nga tunay nga nagapuyo.
diri sa Amerika man nami magkiyay-kiyay. Ilongga ako nga gwapa nga nagapuyo diri sa My goodness, dear. I have shortness of Okay, breath. so there she is. Amo ni siya si Cleopatra, mga palangga. Oh, come here, dear. Just a moment. Let me show them. So that is Cleopatra, mga palangga. Alright. Okay, mga palangga. Tapos na namon sila kapangalan. Say hi, say bye, dear. Bye-bye. Bye-bye. No, you have to smile in the camera. Bye, dear. Smile in the camera. Alright. Alrighty. Okay, mga palangga. Padayon lang kita tanan, tani. Sundan nyo, git. Permi ang akon nga mga video namin. Nasubong kami aran ako nga DJI, mga palangga. So namin nagininikag nagaupo na sa akon si Kano sang akon nga vlog. So tani, ara lang kamutanan sa maayo nga kahimtangan. Hindi nyo pagkalimtan. Palangga ko kamutanan. Ilongga ako nga gwapa nga nagapuyo diri sa Amerika man nami magkiyay-kiyay sa tagipusoon. Pugos ang kalipay. Okay, mga palangga, bye-bye. Love you. Pasensya na kamo kay pataka lang ini vlog ko, pero don't worry mga palangga, padayunon ko lang ini para kamo madaraan kamayad nga taran-awon sang tungod sang kinabuhi dire sang Ilongga sa